Оштогу мебель базары. Эң кооз сапаттуу мебелдер ушул жерде экен азыр. Сиздерди тааныштырабыз мебелдер менен. Мына сандыктар канча? Булар чоң сандыктар эже, булар жоо 8,5 миң сом, 8 миң кылып беребиз эже. Жуу 8 миңби? Экөө. Экөө. Сонун экен. Материалы? Булар материалы МДФ эже. МДФ? Краска ооба. Булар чатмаса. Жакшы экен, Кухонный гарнитур? Кухонный гарнитур 2 метр эже, булар акрилден булар 17 миң сом, акачатын 15 миң сомго кылып беребиз. Оягына мойка койсо ham болот мына жагына. Кайгы? Мына сол жагына мойка койсо болот, кийин мыналар ham телескоп ролик. Раковина да? Раковина койсо да болот. Мыналар резиновый. Хо, аппарат чармаштырган. Сапаты жакшы окшойт. Свети жактымы? Булар компьютерный стол эже. Канча? Булар 3 миң сом, 2400 сом кылып беребиз булар. Комод? Булар комодтор 3,5 миң сом, 3 миң кылып беребиз. 3,5 миң сом экен, 3 миң сомго беришет экен. Булар спальный гарнитур. Набор 55 миң сом. Күзгүсү, диван, матрасы менен, шкаф, 2 тумбочкасы менен. Наборунда эмне бар? Күзгүсү, диван, матрасы менен. Диван, матрасы менен. Ana şkafı, sürme şkafı. Mına şkafı. Ana 2 tумбочкасы. 55 миң сом, доставкасы менен берген. 55 миң сом доставкасы менен. Bu divan, andırlı divanlar 90'a 2 razmeri. Bunlar 7 mиң сом, 6,5 kılıp veririz. 90'a 2 eкен, razmeri kança kılıp veresizler? 6,5 mиң сом. 6,5 миң сом kılıp verişet eкен. Без доставка. Без доставка. Demeçi? Bunun Gorkan'ın özü 40 mиң сом, 38 сом var. 38 mиң сом kılıp veririz. 38 миң сомго kılıp verişet eken, 40 миң сом eken. Bu sürme şkaf. 1,5 metre ve yine visatası 2,20. Bunlar 17 mиң сом, 15 mиң сом kılıp veririz. 15 миң сом eken, visatası 2,20. Visatası 2,20. Akril bir material? Bunlar elindeki o akrilin bir türü. Akrilin bir türü MDF dedi. Pa televizor kança? Bunlar 1,5 mиң сом. 1,5 миң сом eken. Bulç? Bunlar 1,5. 1,5 миң сом eken bu da. Bular astındagıça? Bunlar 2,5 mиң сом. 2,5 миң сом eken. Televizor подставкасы. Kança eken? Matras. Matras 90'a 2, bunlar 3 mиң сом. 2800 сом kılıp veririz. 90'a 2 eken. Kança som dedi? 2800 сом. 2800 som eken. Bu şu o? Bularça? Bunlar 47 mиң сом. 47 миң сом несі менен? Divan, şkaf, tumba, küzgü. Divan, şkaf, tumba, küzgüsü menen kança? 47 mиң сом. 47 миң сом eкен. Доставкасы менен, he? Küzgüsü. Жанагы bir türü eken, he? Al emneke 55? Okşoş ele? Sürme deyince. Sürme Bunlar eken. misal eni 60, şkafın. Bunlar da eni 45-50 bolat deyince. Ekin sürmeler bu karagandak içine kıymatırak bolat da. Sürmeler kımbat bolat eken da sürmeler. Sandıklarçı? Bu sandıklar 4 mиң. Ekö? Ekö 8 mиң сом. Ekö 8 mиң eken sandıklar. Sandıklar ekö 8 mиң сом, bir danası 4 mиң. Boğuşu da ya? Bu spalni garniturlar 60 mиң сом, 55 mиң сом bola turgan. 60 mиң сом bu. 60 mиң сом bola turgan, 55 mиң сом. Küzgü, divan, matrası menен. 55 mиң сомго berişet eken. 2 tumuçkası şkaf menен bergen. 55 mиң сом eken. Bu 50 mиң сом eкен. Divanı, 2 tumbası, şkafı. Menен 50 mиң сом eкен. Küzgüsü. Bu gorkası menen koşu 95 mиң сом eкен. Gorkası, emesi, Tumba, şifonyer, tumba, divan, küzgüsü. Trüması menen 90 mиң сом eкен. 95 mиң сом eкен.
55 ming so'm ekan bu. 55 ming.